Ebusua mesa kan video bi a efiri ohene David ho a o chese Lewin aton ne kra e de ama Sofo Adumchedua. Sofo Adumchedua agini school na back no. Aside that, ne movie a oye ni enimonyam a owo nyina no waji because we call Lewin school mu no a Sofo Adumchedua pictures nko na title ho ene Philadelphia asowidi. Adumchedua wato Lewin enimonyam na aka or the best shining in we back as a David. Sally when they jawa bono bra we ne bra sapepe or a national asset. Sanka brutri anki buno panka be a baby ujina kenye bini. Now so a branch and say what tuni be attraction and I'm heard you. I don't say the any. Lewen so school na hono. I don't say dear every city unia. Wamara na odi dwumadi bi woni school ho mo makọ Lewin school nyina no mo hunu se enya honam ade na ye kire ho na ye kire honhom ade na abrante no so bolo na ode be mo ma no e wo school ho nya adesua bia na ode ko kire mo because me no ka say school na wo ho no ensa anya Lewin dia school no e ya Adumchedua school enti adru ba bia say yenkyere nkwala computer nkwala hunu eyi no monhwe school mo Adumchedua amfonye ne de abobo the voice of God worship with us every Sunday ti school mo ne de adane church advert Believe Worship Center Philadelphia eno so na wo no enti school mo ho ene ye de adane asolibi advert center ho ne ye advert enti mo ma na omoko school ho nom no we unhu ni petitru bi a wa ko school anadwin mo da ho ane ba ko school ha. That's the truth. Ni petitru bi ani wa anadwin ma bie ane ba be ko sa school ha sei sa unima hwesika bi a okukuru de ma Lewin ani ama no so o ka se wanya ni papa bi bodamini na eje wo hyebre no bodamini na eje wo hyebre woman 1 billion and ekuta Lewin o no Lewin so de ye adwuma no the other time ono so kokotu sika ni nyina adigu Philadelphia ho ebema asiwiye Lewin wonni mo nyansenti mo hwese papa no eyi na kataso ato akata Lewin hyebre so aha sei na wo me point me video no mo point nyina wo ni ato akata nanim no Lewin wa wie ya no me mompa yesa wo behwe asio empare me oh Lewin empare me koda hwade Lewin instead of say ode no ho behwem no wa promote ne sini na watwa no Lewin, when was the last time I said we sini na opese e blow ni patia hunu say economy ni say ya na nipa do say na DVD om de hwe movie nipa do say na wa Ghana om wa internet say ayi ni nyina ba begina social media yi so enti nipa do e behwe no YouTube na emne o ka say no nipa 10 million 20 million 1 million o ya boom na koma hwe enka usika YouTube untumi ni eba millions of dollars oti wona woje powder di gu anim powder Ebusia mesaka Prophet Bernard Isiam wo ha kam ho nema na kwaba mbere himedi so. Do you want to buy a house? Then your worries are over. For sale. Mewasem David Emao. Yes, it's for sale. It's a 5-bedroom gated houses with a beautiful view and serene. All for sale. A dining in our Tantra Hills estate. Into Wahibia Freying. They're very affordable. You can simply call us on 050-338-7037. Prophet, you talk about too much. You show too much. Just on pum there. Oh, there me more than Bible no, me more than pa. Yeah. Prophet, video I share fa ohene David. Nim deal say the way o kan fa Lewin ni Sofo Adumchedua ho. Me personally no me hunu say enya de a eboa because Sofo Adumchedua so no e brand no so e pushi. Lewin so e pushi brand. Nti ejuma no mu nyina mo ye. Na say o ti abroche na obetimi ato ayampia we aka kire obi say Sofo Adumchedua e mfiri nyame. Na o to Lewin adom e de aye ne hu yi na Lewin enye we bio ne ne o kan se obi anyi ne mfiri Lewin school ni mu wa I think say below the belt who is
Too much me da wano ase bebre. Me de eya de bia me ka se ehunu bi penti na bo asere wa ojeje ne ba no yi leni ato nchen. So be kaya Kumasi nyumtu yi a oto osori enwum sa no bibi ntimi moni bi. No so connected to a man of God sa a mmiri bi no betina Ghana so. Na oje ne ho me na me current nyumtu ni a Ghana. So be kaya no. Yeah. Akwa na obrage sa no. Tietia no. Tunu sa no. Me na mete so ene way. Where behind any rumor there is a little bit of truth in it. Me na me said and ha me hu bebre with sankofo no me I know say oheneba the obo ni din say oye no kwarefo King David yeah, sorry King David me nim so no kwarefo e na obi antimi nsore enkasa sa keke hwe me mantle a egu mi kon there is no way I me meto ase obi so unless alpha and dia ba me say bia yen hye nipa ne den ana say bia ya anointing nipa na me mfa me mantle enfura na nipa ne munye du. But I don't know the obi mantle mu juma to ati ase and obi a woni tumi odi ye aduma e na me hunu osofu pombi ana a big man of God in Ghana. Ye come mighty men of God in Ghana otoso tere me I saw a big snake na achichere na asore dan na snake ni ti e da asore dan na me see say last 2 years come the to me Facebook page. What does it mean? Oh, now too much you say Australian assassin them a very big snake e want them say. David. Share. Australian assassin them say between the heavens and the earth say there is a big snake or war. Now oye kokko. If you want to be another prophet be on so that the same snake in the realms of the spirit. But no one man water. And whenever we are talking about a new beer, too much we were going to preach on a certain TV station in Ghana. Yeah, near to Tassim. Now, Metal Congo said, "Kawari, I saw it. Mighty snake, a demon shot. Kakarakapow, a demon shot. A very big man. Why is it anaconda? Memphis times 4. This anaconda. Very big. Watch it. I saw the dine say. And I need a dash on the dine. Now, show them with nipa. A nipa. Me catch them in money. Be say 1 week. I saw that week. Every time. Software na. Prebenant chain na so obe Jimmy no. Oba be kan kwase asem. Every time. No be kan kwase asem ti. Me baba akuno was South African friend. Me say, "Hey, daddy." Akwana baba kan kwase asem wo say de o ka kire ye no. Ida. Afọdebo amabo was house of when asam pacho. Kama no tum. Erade am wo hunu no kore na ye din. Na ba ku bi nso owo. Ono kwa do ne ne wa akra. Na mi tobe be. Ne spiritual animal a snake or worry the lady Jennifer our tipum. Now or you too wicked. Sa akwa no sa so for no ya o. Uni ni nya asam quickly no akwa ase. No akwa akofrɛ image. Sa wo munye du a obɛsɛ wabrabɔ poto. Na ɔno si aka mmere kakra bi na wi yaba. Enti sɛ uni sa nkofu we nya encounter. Na se woni nyame sunsumu pa o de betimi de agina mu na o betimi de ahwa amanfo a nyame frɛ wa nya by force too much. Tell me about Prophet Bernard Esia. Yeah, evil men of God omo dos wo Ghana. But how can you tell say obi e evil because so for there nyame frɛ obi no obi ni obi nti we dey confirm say we o nyame so for na we nyame enu nti nya frɛ bibi say enkwari dia wo ko no busa Kristo o se ba bi ya wo ko no busa me say nyame me honhom te ho. Na say di pa me Awurade me nim na because Bible mu ba Yesu ho what you say and I just saw with a high level of discernment and so bet me say wey mfiri nyame honhom na wey nkasa ma Awurade ye wa Awurade mu bebre ba so won ye oye Awurade ye wa lost bebre uko India lost bebre uko China lost bebre ho enyame mo ba ye onyame tumfo onyame nwanwani alpha ni omega o ye bema o bo anu bo alpha ni omega no se ni di mu na okasa na o ye ni di fo da na jo na be hu no de be ye o enti se nipa ne ba
ena me angel we na nante me di we na me nim so obi o de angel baba bi o so nante bi o ye fake of Lucifer kingdom. How? Yes, Because asofo no so the angels ye juma. we walk with Holy Spirit, and the Holy Spirit give the angels as messengers and also protect or more authority. Mun konkoye. But too many angels and at the time. One more man answer for them. One more frail. They have been sons and answer ya from some number by which okokrokobi enti with their command. Ura Bible mwana. Bible say me ready ko inu akire Moses. Eja bi beton te kire nim. Eja ne nkire Nyankopon, eja ne yebofo. Na ready nam jadim ene Moses kasai. Enti bofo na ba, bofo ne ye eja. Enu aba beton te kire ne nkire ne se. Na Bible ma tia say ready nam jadim na mbofo nim. Odifo tu che say Chris only be too many above 190. Whenever we are talking about angels, odifo bi obemo so candle, onye papa, odifo be ka say nyame we na me ne adwuma angel we me onye papa. Just take it from prophet be on the day of judgment I will come for this. Is it because of say one won't do sir? Because asofo no were levels or more pretty. It be our level no won't do level obet me so in China na enye level ya pa ho 2 minutes yi mu on kire se enye sa ebia ye bibi na opese yi eno kwai once na mrebi o ka chem se me Kristo ka chem se me hwe akokora bia pampam me bu no physically so ya akokora na so na akokora ni ti anya sa for 17 years eji many ba me ho so a me tena se me ya so no ba se oh me ba ma ton ka mo se o ya de pa na me ti anya sa for 17 years na me bu nkotudwi me sire rade se me pa che me nim se se na tie en kan dai mu men ka me ba akokora na pampam hwi mu a en kan nya me ho e mati ni eyira but me ba ho ne mu no me hunu so e meja Odifo. Enti no some person bisa no. Won say with regards to your working you know. Sofo Adom Chedua na King David in the one beto on lewen. Sofo Adom Chedua me my blogger for no so many days. I'm of this say I'm him penasem. But enye say me penasem. that's it. Enyama na oye na manfo kan wasem no. And then person me hu say adenti e no mo kan wasem because me nim the nti oye ne oye no. And the nti a onye ne me bi e wo sanka oye. Won say onyame ka to say fa won sa bo akokra bi apempem. Not to say a healing no. That's it. But also no one me say that's it. Or a penny to me and say o me ka se ma hwe akokra pom. So far Adom Chedua so for all you know no onyame na kasa. And no man directions of what to do and how to do it. But when them is there because na part of there and kunku there but who many so no and there man o dey for who say o me there o say me dey say akonfo no use powder na enye powder keke uko market abuja so pe mame water powder yibe ya ma say mame water powder o dey too much kwakra ko baby o mo ton spiritual items no ko ho me say ko ho na ka so pe mame water powder yibe ya ma yibe uhu na de no bi kan o be apie sisi a on say obi a ni mu na ye nyoma uhuni pa bi eko akwakoto esanya amani me say cause spiritual baby e ton spiritual na busa say opema obebusa so de kwede ade wo mu no ultimi ka tangible asem obi ma mo tapa adama. I'm telling you enti sa wonni mu nyoma bi a enti na me so obi ba abonti na obaji na no baba say ofiri alpha eno oye say onipa bi ofiri alpha biala o kanwa umfiu anti-grace edumfa oye adwuma nyame adwuma 55 years o te no wansa morning obebo te ho dem na rade ba ba ye mo ya so wa wie wa manensa obo mpa ye wa wie akoda onu uni asem 55 years ne ho ma asem 55 years ni wo mumpo eyi aye na enwosre fa nipa adom fa nipa ene Ghana Hawaii. One so amkuta the raw power of God. They are in hiding. They be a mekasa deep one and kasan. They are in hiding. Me manko program manko TV so manko radio ame said there unhumimpo. Ebi ame koto aduanya ma me mano. Too much unhumimpo. Ebi ama mama mu TV so unhume.
enti se o se ma ho ma asem bi me ma ye nto ho pampa won samfu ene nyoma bi en famfa so omre the body of Christ mu so ti ase di for me ba enti se obi o sofo be yisu powder yisu candles yisu nyoma bi the same ye papa adum che bi o ma me condemn Reverend Obofo o ka che ne sa ba ifunku na ntu de powder ba wo di ayi so bolaba adifo dokunu nyina ba me ba tuma na wo di opposite what condemn me ba what condemn Reverend Obofo so mo to aba ifunku na wo di akura de o de ye kun aba ye di bo techi no ye di bebo ba da bi me se wodo a ebeba odi for pastor me ba ebusia me ni prophet Bernard Esiam Nesha wo ye studio ha na enkomo aye di nyina fa King David awa abrochire video wa ya beto bontin a o chese Lewin school no adom chedua age aboso chese enkwara no omuko school won no parent ni yi enkwara ni mfiri won no na ye nkyere enkwara no ebe bia wo no aside that o say sofo adom chedua age Lewin ni destiny abos to the sense Lewin video we yi ni movie we yi a country called Ghana that will be the last thing Lewin able to me aye Mr. Mestre say also do comment about 12 abra wundi atem ni wu how I will see fagis same way come on and find common and twaso prophet to my one say about no spiritual issues are me and me are very careful because me school na me choir no man kosua sunsun na de university e kwa na kosua enyama atwa ye hohia ba honhum nsem de ane ye ni intinu ansa na obi beka say o ka obi honhum mu asem no eya na ensem pi na ye involve Lewin ayankofa one sofo adom chedi a wo no me hunu say eya ayankofa no bi edi mu pa wo hwe odo a sofo adom chedi a wo ma Lewin and Lewin is o different upon na o say omochi omo hase is it bad or is it wrong say obi etimi draw closer to a man of God? Oh, it's never wrong. But I won't say the obey one and a oyo bonia eya. Yeah. The obey one and a opinion eya wa ibia itimi hetel. And I say ben ubia you can never hate that person. Yeah, ben untimi hetel. And I'm always very careful. It may ya sorry we me counseling. Me be hu bi erade kan na maka me wi a me wi wo pa be gba afodi wo pe ma me mo e wi a ya lock aso dan wo call baby wo be sum nyame wa ma me poku news e wo nyoma nsem patem but ye wo obi a wo hwe no ne ye ni su ne ban ni dimina ene se de oye ne nyoma wo timu se we de me de me ho bona e be boa me bona ye papa le rende ne ho agba adom che bi a me enka me coat na ka me shirt so what ya se wo na wo de wo ho and now so sofuni emre bi atwam anya Lewin na ba be ka se ne sofuni Reverend Obofo. Yeah, it's not that means Lewin kwa wonye no kwafo onye obi a e wo se eji utum say sofo na am one is me ba enye sofo na am one onye no kwafo you are not competent say only sofo enam na se sofo na am one esusu ampa se your do kan ne adwumu fan na adekọ sunya na sofo na am wa na begina bonche be kan enyo ensem pata. Sometimes obi anadwi mudo bi ato him say wangasa no we shegi the same thing on the adum chebia you per market on the wall. When another prophet suffers on the earth and I say was suffer for PDPA the same thing. Aba nda make us too much aba ye de bo techi ye de be bo ban da bi suffer e dia wo say ne bodwe na suffer bi die oye kronkron kronkron nyina nso ni awurade. Me say eya de bia na metaka bi say e wodo ebeba na ugu sofu ba ko ni mu ase aka sofu ba ko nsem mo ne hwensem a Lewin be keka ebi wa no aso live na nyuma bi okeka papa we die onipa obeka se wo die Jesus Christ ura fi die no ana Judas Iscariot Peter ka chen se odo no obi san se odo mi ana osewo akoko mo mprensa enu eye prophecy amedi too much Lewin emre bi beba ho obeyi adunche ya ma ye hu kra be dwie market on the wall emre bi beba ho obeyi papa na ma ye hu kra be dwie ewade ka kire say wo na wo ti wa so do me na wo akoko mo mprensa wo yi oni papa na ma na nimu akokuroko eno di fum
enipa odo bebrebe no onu no nyawa obeyew before message so do final word to do any fire common things me that's too much me dia maka dia ya kire onipa ba opa nyame asem a menam nyame honhom so ka kire no opa fa ompensu agya ofa ebeboa wo na se wo ba bia make sure so be very careful na ba bia do honhom ko se no eye tuntum ana se ye kokko from here twetwe nkomo wo number we so 0249 631876 0249 631876 ana se 053255 3511 053 255 3511 afei baby bia Mr. George wo bia no daddy I salute you erade ma wapomuden na mo wabushia oja kana emom ho ban na metawachi pampe na menshira bibiri manu ato ebushia aha na edi yen komo no ebesi mesro say wo subeja wo comment eda to ono ya kimaken kan de amount na afei subscribe my page we name adom so say na me upload ya to sabit nyaka me the trending news, breaking news, spiritual programs and political programs ebe boa any amede bro Accra.